Dili na mahitsura ang unahan nga bahin sa usa ka SUV human kiniming sungag sa usa ka nakaparada nga motor didto sa MCLL Highway Barangay Putik, Zamboanga City kaganihang buntag. Natingala na lang ang tag-iya sa motor si Christopher Bello nga kalit lamang minglagubo ang ihang motorsiklo nga gibanggaan na diay sa usa ka SUV. Dahil di minyo tapili lang yung kunele, releva lang lekal kunakal motor, kaya tiene pa mangkal debe 13,000, pagalikan na kumpanya, de releva lang lekal na yung kumakinse kanin, repo, conforme ayo. Kaya mo lang kaldi minyo ayuda tan la vida. Kaya todo noche yo trabaja, kada mo lang kal tan la vida yo, amo lang tayo kunele tapili. Hindi kunele habla tapor sa tamen man na kumpra kunele motor habla nuevo, brown nyo. No quiere también con él, pareho lang kami tan la vida. Sumala ni Police Sergeant Joseph Esteban. Thereafter the incident, when I conduct interview to the both parties, so they are willing to settle amicably. So as a traffic investigator, I refer them to the barangay office for them to make a settlement. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, Jun Tubilag, Newsline Philippines, stay safe.